Okay, thank you bazalwane. Siyibonga inkosi lesolo isilondolotile emseni wayo. Sikhona, siyaphila, full of health, and our spirituality is growing by the day. Siyalibusisa, siyalitusa libito lenkosi yamakhosi. Kulandzela imibuto levelile enkonzweni yethu yangemsombuluko ebusuku. Ngicela ukuthi-ke ngibuye masinyane nje lingakaze laphela liviki ngiresponde, kodwa-ke my response will be so brief ngoba ngingacala phasi ngichaze tonke letinto ngekujula kwato kutawuphindza futhi kuthatha isikhathi, kodwa siyamethemba uNkulunkulu ukuthi utawusisita sithole leso sikhathi sekuhlahlela, noma-ke sithole leso sikhathi sekuthi sivumele imibhalo ihlahlele le nkulumo lengabe sinemibuto kuyo, kuze kuthi thina sonke sitowufunza lokusifundiso sayo imibhalo lekulivi laNkulunkulu, ngoba uthi Paul yonke imibhalo ilungile futhi iphefumulelwe uNkulunkulu, iredi, ilungele ukuthi isifundzise. Ngiyo lesifundzisako, asifundisani thina sodwa. Among us we have no teacher, we have no specialist, but thina sonke njalo masiya emibhalweni singati lutho ukuze ukuthi imibhalo isinike lwati lwayo as far as the knowledge of Christ is concerned. Ngicela ukuthi-ke ngigijime nje kafishane ngibuke nayindzaba ye-Holy Communion, the Holy Communion. Ngafisha nje on that one, la kule ncwadzi yethu lengcwele lesiyisebenzisako kuchuba impilo yethu yakomoya, kude la kukhulunywa khona nge-Holy Communion. The Bible says nothing about Holy Communion. I-Holy Communion yakhiwa bantfu possibly from the Roman Catholic Church after the Dark Ages, lapho khona iBhayibheli lathathwa khona kubo bonke labakholwako laseke lisala nebapristi baseRoma eKatolika. Ngibo-ke laba bese bayabuya-ke netifundziso tabo, baklema ukuthi tifundziso telivi laNkulunkulu. So-ke in short, the Holy Communion is not the teaching of the Bible. The Holy Communion is not the teaching, it's not a doctrine of the scriptures. That is the response I can give. Maybe to underline what I've just said with some few scripture verses, allow me to read these few ones I've perused through. Ngiyakholwa ukuthi solo siyalandzelela, solo nje sicalile lendzaba lena lesikhuluma ngayo la, nangabe kukhona laba sikhanze endleleni sesichubeka, sicela ukuthi basibeketelele, sitabe soloku sibuyela emuva sichaza nje kude inkinga yaloko, ngoba kude vele lapho sijake khona. We are here and we are enjoying the kingdom of God in the Christ. Kulendzaba-ke ye-Holy Communion, live laNkulunkulu lisangishitho salikhulumi nge-Holy Communion, likhuluma ngesidlo senkhosi, sidlo senkhosi. Leso nalesidlo senkhosi sithathelwa emkhosini weliphasika. Sidlo senkhosi sithathelwa
emkhosini weliphasika. Lokusho ukuthi kube akuzange sekube nemkhosi weliphasika bekungayuke kube nento lekuthiwa sidlo senkosi. Iphasika ke lifuna ukuthi lichazwe, ngisite I will be brief. Lifuna lichazwe ukuthi yini liphasika. Sendlule lapho sichaze sona sidlo senkosi ukuthi yini sidlo senkosi. Sitokhona ke kuhlala sibantu labatiko noma ke sikhulume lwati noma sende lwati. Lokho ke kutasisita kakhulu ukuthi sibe abantu abatawupractice kukholwa kwethu ngendlela yesifundiso semibhalo. Ma sikhulumile ngalo lento akufunza la on our previous discourses kule ncwadi ya Leviticus chapter 23 ngilasithola khona imikhosi yaka-Israel lesikhombisa noma ke leng-8 but sabe sesiyayikhatha through sathi ing-7 ngiba umkhosi wekucala ngilo mkhosi lobe wenteka njalo ngeliviki on the 7th day lekuthiwa ngumkhosi wekuphumula, the Sabbath, the day of rest. Sasho ke sathi yonke le mikhosi leminye leng-7 ibitwa ngekuthi imikhosi yekuphumula nayo. So for that reason sabese ke siyakhipha ke indzaba yelisabatha ngoba yona indzaba yelisabatha lekulilanga lekuphumula ngiyo lesummarizer yonke le mikhosi yaka-Israel. Ngiyakholwa ukuthi sidaba sikanye kanye masikubuka ke lokho mase sibuka into details indzaba yale Feast of Tabernacles, imkhosi wemadvokodo, umkhosi wetindlu tekuhlala loku referisha tindzawo tekuphumula, the Feast of Tabernacles. But ke asikho lapho namhla ngilomkhosi loyo. So la ku Leviticus 23 uthi ke I'm going to read here. Uthi the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the people of Israel and say to them, these are the appointed feasts of the Lord that you should proclaim as holy convocations. They are my appointed feasts. 6 days shall work be done, but on the 7th day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work. It is a Sabbath to the Lord in all your dwelling places." Verse 4. These are the appointed feast of the Lord. Appointed feast of the Lord. The holy convocations which you, Israel, shall proclaim at the time appointed for them. As you underline below. These are the appointed feast of the Lord, or about the Lord, or pointing to the Lord. Now we know the Lord is the Christ. And he continues to say, the holy convocations which you Israel shall proclaim at the time appointed for them. These feasts, these festivals must be proclaimed, must be celebrated, they must be performed only in the time appointed for them, not just in any time. Ngekutsanza kwalabo labafuna kwenda le mikhosi. Verse 5, in the first month, on the 14th day of the month,
at twilight is the Lord's Passover. You see the prescription is precise, is straight to the point, and iyadimanda kubhekekile vele ukuthi lo mkhosi weliphasika wendiwe on the first month. We discussed that masikhuluma ngalenzaba ye-fulfillment of the Passover. It is celebrated on the first month, not in any month, not in any day. On the 14th day, not any day of that month, at twilight. This is the Lord's Passover. This is the Lord's Passover. So ke baka Israel bawugubhile ke lo mkhosi lona njengoba kube prescribed kulo mthetho waMose ngekubhala kwaLeviticus chapter 23. Bawugubha, bawuhlonipha kuphila kwabo konke ngoba wawukade assigned for them. It wasn't assigned for us. Lokho kumtoka kakhulu ukuthi sisheshe sikubone njalo masifunza live laNkulunkulu lapha eBhayibhelini, sikhone uNkulunkulu asite ukuthi sikhone kubona ukuthi lokhu wakhulunywa nathi, lokhu bekungakhulunywa nathi, bekukhulunywa nalesive saNkulunkulu beka sikhethile ukuthi siphile ngako sikwende ngoba sona they were a prophetic nation. Baprofeta ngaKristu lobekade atawufika, bona ke bebambita ukuthi ngishilo, the Shiloh who was yet to come. Legama lithi Shiloh lisho inkazimulo, the moving glory. So bebathi ke when Shiloh comes, all these things shall be fulfilled, and ekufikeni kwakhe Shiloh utabese udonsa bonke abantu ukuthi bete kuye, betelani kuye, beta kuye ukuze ukuthi banake yena, baphile ngaye, bangasanaki lama celebrations nale mithetho nemisimeto, ngoba Shiloh lele mithetho nema celebrations nako konke lokula kule Old Testament bekukadze kona kumemetela ngaye. So masekafikileke yena ungosibili, he is the reality, but the convocations of the old covenant are only shadows. So uma ke lo mnikati wesithundi sekafikile, kukahle ukuthi ke kunakwe lo mnikati walesithundi, uyekelwe sithundi, kunganakwa sithundi kanzi lona lo wenda lesithundi ukuthi sibe khona sewufikile nguKristu ke loyo. Ngiyagijima ke masinyane ngiya lapha encwadzini yaMateyu sahluko saka 26, ndawucala kufunza ku verse 26. Uthi ke khona now ukhuluma inkosi Jesu la, ikhuluma ngale langa benda umkhosi weliphasika. Lelanga lela khuluma ngayo lento akufunza njalo la, bebenda umkhosi weliphasika. Basheshe bayawenda bona ngoba bokade utawendiwa ngakusasa. Inkosi Jesu seyiyati ukuthi ngakusasa ngeke sakhona yona ku celebrate umkhosi weliphasika ngoba itabe ibanjwa, tabe seyibanjiwe ibethelwa esiphambanweni. So ithi ke asithine asheshe siwende lo mkhosi weliphasika. Mabasheshe bawenda ke bawunika ligama bona bathi it is the Lord's table, it is the Lord's table, noma ke sidlo senkosi. Kanti bebangacali kukwenda lokho, vele bona liphasika bebali celebrate bona nje as a bunch of the disciples with Christ. Leni ukuze ukuthi Kristu ate uletha ke the meaning, the actual meaning and reason
of the Passover kulabafunzi bakhe, ngoba uthite manje abete kuye atewubafundzisa, atewubenda, they must follow him so that he can make them. So ke le sidlo senkhosi ke lesentiwa egameni leliphasika, solo kufundziswa labafunzi baKristu tindlela tekuphila kulesigaba semusa, kulesigaba semusa noma lesigaba sesivumelwano semusa, ngoba phela bona batelwe ngaphasi kwemthetho, kodwa Jesu sewubafundzisela kwekuthi baphume emthethweni batewuphila ngalokuphelele kule sivumelwano semusa. Uthi ke 26, now as they were eating on the Lord's table, which was a pre-supper of the Passover feast. It says, Jesus took bread. Jesu tsatsa sinkwa utona letinkwa letilapha etafuleni labatidlako. Uyasukuma ke Jesu utsatsa sinkwa khona la kulesikhathi sabo sekudla. And after blessing it, so wabe uyasibusisa, and he gave it to the disciples. Wasithatha wase uyasiphula, he broke it and he gave it to his disciples. Wase uthi, take, eat, this is my body. Take, eat, this is my body. Aqhubeke lapha 27 athi, and he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. 29 then will perplex you. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new. Lamle Bible ifuna underline lo new. When I drink it new with you in my Father's kingdom. When I drink it new with you in my Father's kingdom. So sibona inkosi Jesu la ithatha sinkwa lesisetafuleni ngesikhathi sekudla, babhizi bayadla, so uyasukuma ke yena. So usukumelani Jesu kanti kuyadliwa? Jesu usukumela ukuthi athathe lesinkwa lesivele sidliwa, hayi ukuthi bekusangakacali ukudla, aphindze futhi athathe kulenzebe levele beyisolo kunathwa phela kuyadliwa sidlo lesi. Ukwendelani lokho? Uthatha lesinkwa uyasihlephula, uthatha lesinatho nje portion of lesinatho, uthi ke kubafunzi bakhe abadle lona ngomtimba wakhe, abanathe bonke kanye kanye, ngoba lena ingadi yakhe yesivumelwano lesisha letawuchithwa ichithekele kuthethelelwa kwedono tabo. So ke la Jesu siyamathi Jesu ke ikakhulu lencwadi yaMateyu uvele indlela yakhe yekufundzisa, ufundzisa ngale mifanekiso nakulesithi ngema parables. Tonke tifundziso takhe afuneka sitithathe as literal. Chapter 13 nje there's a lot of the parables of Christ when he was teaching about the kingdom of God. Angeke bese sithatha letintfo bekabekisa ngato sesiyatenda lendzawo lapha chapter 13 ukhuluma ngembuso ukuthi uyimbewu uyinhlava, sathi beka
bekesa ngenhlavu yembila noma yamantongomane noma yetindlubu noma yani. Asesithi-ke bekaphethe nje inhlafu tembila kulokubekisa kwakhe. Uthi-ke umhlanyeli waphuma wayawuhlanyela, ahambe asakata. Bese sesithatha-ke lo mfanekiso sifundiso siwuthathe literal. Bekutasinika inkinga-ke uma sesichaza lamhla ukuthi lo mfanekiso sifundiso bowukhuluma ngani. Akusito timbewu tanoma ngabe ngiluphi uhlobo lwesihlahla lesilwatiko lapha emhlabeni, kodwa letimbewu tesihlahla talapha emhlabeni bekatisebentisa Jesu kuletsa sifundvo ngetintfo takomoya, kodwa asebentisa tintfo letiphatsekako labatatiko labantu labafundzisako, kuthiwa-ke ngema-parables labekawasebenzisa Jesu. So lapha-ke kulo Matthew 26 Jesu ngesikhathi sesidlo entsambama usebenzisa lesinkwa lesilapha etafuleni nale kwekunatsa lokulapha etafuleni as a token for his teaching about the reality of the Passover. Ubafundzisa ngetintfo labatatiko, kodwa yena inhloso nenjongo yakhe lenkhulu ukuthi bati kutsi lesithombe seliphasika kahle kahle besisho kutsini. Uthi-ke kubo lesinkwa seliphasika lebabe solo basidla solo batalwa njengemaJuda akusiso kahle kahle lesinkwa, kodwa lesinkwa simelele umtimba wakhe lotawunikelwa ubethelwe ngenxa yabo. Nale sinatho lebe sinathwa lapha akusiso sinatho nje a literal drink or a literal juice yema-grapes, but loko bekukadze kumelele loku lokungiko sibili lokuyingati yakhe. Jesu-ke uyabafundzisa, hhayi ukuthi uthi babokwenda. Mawunaka lapha uthi take, mawufunza i-King James itawuthi yona do this. Lelami lengilifunza kwenyalo lithi take, eat, this is my body. Take losho ukuthi take, eat now, take this now, eat this now. Thathani nidle nyalo ngobe loku kulesifundo sami lenginika sona nyalo kungumtimba wami lohlatshelwe nini. Thathani loku ninatse nine nonke ngobe loku lenginathisa kona kungumfanekiso. It is a symbol, it is a shadow, it is shadowing the reality of my blood, which is gonna be shed for the remission, or rather the forgiveness of your sins. So-ke mawufunza lapha lo 29 bese uthi-ke or before 29 lenzaba ukuthi-ke lokhu nibokwenda njalo manikwenda akuzange kukhulunywa nguJesu, kukhulunywe ngumpostoli Paul encwadzini yakhe yabaseKorinte sahluko selishumi nakunye. Nawufunza-ke lenzaba yempostoli kwabaseKorinte chapter 11 ungayicaphuni ubaleke nayo uyibese uyahlehla ubiyele emuva utawuthola nakulokuthiwa the meaning of the text within its immediate context. Siyathola ukuthi-ke from chapter 1 kule ncwadzi yabaseKorinte umpostoli ulungisa leli bandla laseKorinte leligwegwile lelingenti tintfo ngendlela lefanele njengemaKristu. So-ke ngeke-ke sithathe bugwegwe baseKorinte bese sibenta sifundziso selibandla lamuhla. Asengigijime-ke ngiye khona, maybe ngakagijima ngicetse lo Mateyu lo verse 29 uthi-ke I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine
until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Ngeke mine namhlanje ngiyagcina la, ngeke ngiphinze ngihlanganyele nani kulesithelo semvini. Lokusho ukuthi ngeke ngiphinze ngihlanganyele nani kulo mfanekiso, kulesithundi, kodwa nangiphinza nje ngihlanganyela kanye nani kule nkonzo le, ndabe sengihlanganyela nani ngalesikhathi le nkonzo lena seyendiwe yaba yinsha, sengikanye nani embusweni wababe. Ngelinye indzaba lefuna siyidiscusse ke leyo, ngeke siyikhulume nje nyalo in 2 minutes, kuthi umbuso wababe ucala nini, when is the kingdom of God inaugurated. Sibe sihamba sikuthinza ke kuma discussions ethu uma sibuka the fulfillment of the 7 Jewish feast, kuthi umbuso waNkulunkulu emhlabeni was fully established in the hearts of every believer no after the 40 years Jesu avukile wanyukela ezulwini. Kuleso sikhathi leso ke mase kwendeke all the fulfillments of the Jewish feast, the shadows and the types about the Christ. Kwagcwaliseka ke mase kugcwalisekile ke, and then the kingdom of God was fully and permanently established in the earth, which is in the heart of the believer, because lo mbuso waNkulunkulu awudinge kubonwa. Ngeke ukhombe ukuthi nanguya ngala bese siyawugijimela, but lo mbuso uphakathi kwebantu. Uba phakathi kwebantu njani? Uphakathi kwebantu ngekukholwa, masikholwa ngilo msebenzi lophelele waKristu. So ke lamuhla Kristu sewuyahlanganyela kule nkonzo noma kule nkomishi noma kule nzebe, uhlanganyela kanye nathi manje ngoba le nzebe seyinikwe incazelo yayo, le nzebe seyendiwe yaba yinsha kulo mbuso lesesikuwo thina sonke lesikholwako. Lokhu ke kunakulo kuthiwa ke the realities of the Christ, not the shadows, not the types. Ngoba konke labe bakwenda bagiyelana bahlephulelana tingwa banikana tinkomishi banatha bekukadze kuti thundi. Sifundiso sethu ke our main doctrine ithi asiquestion etithundini sibambe lokungiko sibili lobe kukadze kumenyetelwa tithundi. Okay, asengigcine ke nganali la 1 Corinthians chapter 10. La chapter 10 ngawucaphuna nje verse number 15 uthi khona ke, I speak as to sensible people. Lamanye amahumusha uthi I speak to you as carnal people. Lokusho ukuthi labazalwane baseKorinte, they were not so much spiritual. They have not grown to grasp the depths of the spirituality in Christ. They were Christians, they were believers, but carnal believers. I speak as to sensible people, as carnal people. Judge for yourselves what I say. The cup of blessing that we bless, the cup of blessing that we bless, is it not in its real form a participation in the blood of Christ? In other words, Paul says here, the cup, this literal cup, is not the literal cup that we share, but we are actually sharing and participating in the blood of Christ. So it is not the cup full of the juice from the grocery shop, but where we are participating, it is in the blood of Jesus Christ, not amajuice. Sihlanganyela engatini ya Kristu, asihlanganyeli kumajuice nemadrinks
asesitolo lesiwathele etinkomishini. The reality of those things is the blood of Christ. Nakhona sakuchaza sometime back ukuthi masikhuluma ngengati yaJesu asikhulumi ngemanti labovu laphuma emtimbeni waJesu nabamhlaba, but when we talk of the blood of Jesus sikhuluma ngekuphila, ngoba i-Old Testament iLeviticus ithi kuphila kusengatini. Ngakho baka-Israyeli akafanele ukuthi bayidle ingadi, ngoba nabadla ingadi badla kuphila kwalesilwane. So they were forbidden from eating and drinking the blood of the animals, because in the blood of the animals is the life of the animals of sacrifice, which was a symbol pointing towards the Christ. And now when we speak of the blood of Christ, asikhulumi ngengadi leyasaphaka nabamgwaza lapha esiphambanweni, sikhuluma ngekuphila kwaKristu, the life of Christ which was sacrificed for us who believe. And he continues to say, the bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Lesingo lesisihlephulako ukhuluma nabaseKorinte, lesingo lesisihlephulako akusiyo yini kahle kahle kuhlanganyela kwethu emtimbeni. Nawe sesiyathi thina nani ukuthi sinkwa lesithengwe esitolo sisithunti, thine asipartake etithuntini, kodwa thine siparticipate noma sinenhlanganyelo ku-reality which is the body, the real body of Christ. And this body of Christ is not the body of the man Jesus, but the body of Christ is the church, which is the spiritual entity. Lokusho ukuthi ke manje inhlanganyelo noma i-communion la sihlanganyela khona thine, asihlanganyeli etintweni lezi mawutithenga esitolo tifike lesikhathi tekuphupha tibole njengetinkwa nemajusi, kodwa thine sihlanganyela emtimbeni weNkosi, lekulibandla lekusakhiwo sakomoya. That is where we participate. And kuleso sakhiwo ke lesingumtimba weNkosi kunengati yaKristu, lengithi ke manje lengati yaKristu kuphila kwaKristu. So we partake in the body of Christ by the life of Christ. In the body of Christ we live not our lives, but in the body of Christ we live the life of Christ. Uthi ke Paul encwadzini yakhe, akusesimi lophilako kodwa nguKristu lophila kimi, nalempilo lengiyiphilako akusiyo yami kodwa yaKristu. Aqhubeka athi, ngakho ke sengiyakhetha ukuthi konke lobe kuyinzuzo kimi ngikushaye tibi ngikulahle ngenxa yebukhulu bekumathi Kristu. Aqhubeka athi, sengiyadenweba-ke ngiyadelula, I'm stretching myself ukuze ngigcine ngikubambile loku Kristu lasavele angibambele kona, loku kuphila lokuphakathe. So lapha ke kulo chapter 11 ulungisa ke indzaba lela kulo chapter 9 chapter 10 indzaba yesidlo seluthando nakulokuthiwa is the agape feast. In chapter 11 so ulungisa indzaba yesidlo seluthando. Lesidlo seluthando libandla lakuqala belivele likwenda lokho as a Jewish tradition, nalo likuthathela emahambweni wemajuda. Emajuda ngokwemvelo yawo bekathanza kwenda lo mkhuba wekuthi ende sidlo seluthando. Kule sidlo seluthando bebakadze bacela ukuthi wonke umuntu lota enkonzweni noma emhlanganweni ete aphethe kudla. Sitasifika ke khona bese ke siyakuhlephula lokudla sikugiyelane, ngiloya athole iphisi bese sesiyadla sonke kuleyo mhlangano. Bebakubita ukuthi ke it is the agape feast. So lapha eKorinte ke bese bangayiphathi kahle le agape feast.
hayi lesidlo senkosi. Bebangaphathi kahle sidlo seluthando. Bekuthi nangabe lomunye uta uphethe inguzanguza yenyama, mase kusikhathi sekudla athathe isikafithini sakhe ahlale phasi abhekele agumude inyama yakhe. Lomunye uphethe tinkhobe naye agumude tinkhobe takhe letinganamsita ngalutho. Lokusho ukuthi-ke leli bandla bese lingasahloniphani, belingasaphili ngendlela yeluthando, nakuma-demonstrations abo etikhathini tekudla bebakadze bangasalutshengisi luthando. Chapter 11 la kwabaseKhorinte bekucala, umpostoli-ke sowukhorekitha-ke lo monakalo lo wendiwa kuleli bandla, asawukhorekitha ubuyela emuva kuMateyu 26 uyowuboleka lokwendiwa yinkosi bahleti esidlweni sasebusuku badla. Lela kubolekako-ke lapha ngulokuthi wathatha sinkwa wasihlephula, lesinkwa lebekasithethe sonke sanikwa labafunzi. Shothi bonke bahlanganyela kule sinkwa sinye, bonke bahlanganyela kule ndzebe yinye. U-emphasize-ke umpostoli lenzaba yekuhlanganyela nekunikana kudla ngesikhathi sekudla kwelithando. Hayi kuthi lapha kubaseKhorinte 11 umpostoli ubanika sifundziso nge-Holy Communion. So-ke uyachubeka bese uthi-ke umpostoli we-chapter 11, loku nisachubeka nisakwenda nibokhumbula umtimba wenkosi. Nisachubeka nisakwenda nibokhumbula ingati yenkosi. Nikhumbula njani? Engatini yenkosi nasemtimbeni wenkosi kuyahlanganyelwa khona kude umuntu lotendela kwakhe nalo self oriented, but emtimbeni wenkosi ngiloyo unakekela kwalabanye bantu, hayi lo mkhuba lomubi bese wendiwa libandla laseKhorinte. So makathi-ke njalo manikwenda loko nimemetela kufa kwenkosi, ngilokuthi la Khorinte vele usengakafi Kristu ngendlela labenda ngayo, ngoba kube bese basitholile isambulo sekufa kwaKristu, ngabe abakwendi lokho, ngabe bayati ukuthi libandla lingumtimba waKristu ebandleni kude umuntu lekufuna ukuthi atimele. Umpostoli-ke uthi chubekani kulokungati kwenu nendeleleni kwendako, but nibotsi nisachubeka kule ignorance yenu, nathi ukuthi nimemetela kufa kwenkosi ize ifike noma ize ibuye la Khorinte, hayi kuletinye tindzawo. So-ke asengiphethe-ke ngaloko-ke bazalwane bakithi enkosini. Ngiyathemba ukuthi kutawusisita uma ngabe ungakeva kahle ucayele phasi ulalele, mangabe solo kunenkinga lekhona kude inkinga ungaphindze futhi ubuye ute ubuda kuthi mlinzi sikhathi sini sebusuku na. Amen. Ngiyakholwa ukuthi-ke niyabusiseka nonke etindzaweni tenu, akube kuhle kini emakhaya nisehlethi nemindeni yenu. Sibusiso saKristu sichubeke sibe setikweni njalo ngetikhathi tonke egameni layo yenkosi. Amen.